w'amana ushigikire buri wese nafata telefone aho mwahereye fata telefone n'ukuboko kw'iburyo ufate mugenzi wawe n'ukuboko kw'ibumoso buri wese afata umuntu umwe umwe hanyuma buri wese yabonye uwe ugukanda akanyenyeri buri wese agira icyaha uwo muntu afashe nawe iminota ine biraba birangiye kandi iyo nimero uyandikeho ngo best friend iri joro ugenda urya akanyama mu izina rya Yesu mumeze neza reba ukuntu jewe usigaye hagati ari